Beshunje ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC thui go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gomme dihlogo tša tšona ke tšeo. I want to demonstrate that the criminal justice system has been subject to a continuous threat. Mokomishenara wa maphodisa a KwaZulu-Natal, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi, lemošitše ka ga go phuhlama ga tshepedišo ya toka ge go ka se be le tsenogare. O boletše se letšatši la mathomo la Khomišene ya Matlanga ka Pretoria. In the interest of justice permits his release on bail. The application for bail is accordingly refused. Rakgwebo yo a latfatšago ka molato wa maiteko a polao Vusimuzi Cat Matlala ga se a tlaga gape kgopelong ya ga beile a kgorotsheko ya magistrata wa Alexandra. Go bouta go tswaletše dikgethong kakaretšo tša Malawi mo mopresidente wa bjale Lazarus Chakwera a nyaka go pušo lekgala bobedi. Bešong Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla letšatši la lehono Kgaetšedi Mpho-Tene. Molotšana o re gorošago ya gore molaodi wa sephodisa sa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi o dirile temošo ka ga go phuhlama ga tshepedišo ya lefapha la toka ka Afrika Borwa ge go ka se tšeiwe magato ka ponyo ya leihlo. Mkhwanazi o file bohlatse letšatšing la mathomo la ditheeletšo tša Khomišene ya Matlanga ka mošupologo. Khomišene e filwe maikarabelo a go nyakišiša ditatofatšo tša bosenyi go šunyašunya nko ga sepolotiki le bomenetša ka lefapheng la toka. At the center of any functioning constitutional democracy is a well-functioning criminal justice system. Mantšu a gagwe moahlodi yo a rotšego mošomo Justice Mbuyisele Madlanga le go bula mešomo ya ditheeletšo semmušo mabapi le ditatofatšo tša bosenyi le bomenetša tshepedišong ya tša molao le toka. Le ge go le bjalo e thomile ka go nanya khomišene ge Mkhwanazi a ala bohlatse bja gagwe pele ga khomišene yeo e tlhohleleditšwego ke poledišano ya gagwe le boraditaba morago ga go lemoša gore tšhireletšo ya molao le toka ka nageng di ka tlase ga matšhošetši. I want to demonstrate that the criminal justice system has been subject to a continuous threat as well as sabotage which has been with us over an extended period to a point where we believe it is at real risk of a total collapse if nothing is done. Mkhwanazi o thomile ka go swaya bomenetša kgorong ya sephodisa ka go tlhaloša ka ga polao ya moengineere go tšwa Vereeniging Armand Swart yeo Detective Michael Puletau a amegago go yona e le go tiragalo yeo Mkhwanazi a e tlhalošago gore ke engwe ya go amana le dipolao tša mabapi le kabo ya tša dithendara. There is a high level of connection between the accused or the suspects and senior officials within the police at the head office in the main within detective environment. Moreover, during the period of the incarceration and while on bail, the accused, who is a former police officer, a former detective, Michael Puletau, had made threats. Mkhwanazi o tlhatsetše gore go šoma ga sehlopha ka go tiišetša go swarwa ga batho bao ba hlaotšwego bao ba amanago le sehlopha sa digongwana tša bosenyi beo bo beakantšwego seo ileng sa dira gore go fedišwe ga sehlopha sa go lwantšhana le go dira dinyakišišo ka dipolao tša go amana le dipolotiki ka mokomišenare wa maphodisa yo a fegilwego ga bjale Senzo Mchunu yo o ileng a tlhaloša sehlopha se pele ka se se nago le mogola sephodiseng. Let us adjourn. Thank you. Ditheeletšo di tla tšwela pele. Pijana go potšišo ya rene ya letšatši re rile Khomišene ya Matlanga e hlwele thakgotšwe fa mokomišenare wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi a lebanego le dipotšišo lekgala mathomo gomme ra botšiša gore na maikutlo a gagwe ke afe ka ga bohlatse bja gagwe go fihla ga bjale. Boswaetši bjalo letlakaleng la Facebook go no swana le Motome Monyela o re nnete gona ke kwa Lieutenant General Mkhwanazi a tatolla ditaba a tloga phumalega ke bona ngwedi o tla apogela ke maru bontši bja go legwa ka morago ga bohlatse bja gagwe.
Stanley Malachi ena ore ke kwa ke thaba kudu ge Lieutenant General Mkhwanazi a raba dipotšišo ka moka tšeo a botšišwago tšona ge a go etaetša gabotse gore o tseba ditaba tša gagwe. Ge letlakaleng la X Shoki Magapa ore maikutlo a ka ke a lethabo gobane Lieutenant General Mkhwanazi o bohlale ebile ga a tshošwe ke selo, o laetša gore wa tshepagala ka nnete bontši ge ba ka swana le yena re ka ga naga ye ka seriti. Mokoena ena ore ke bona Lieutenant General Mkhwanazi e le monna wa go itshepa le go ba le nnete, o tseba seo a bolelago ka sona ka mo ke a motshepa maikutlo ka WhatsApp lona ke ao. Ha ke motshoge ke a motshepa, ke monna yo botlhale, ke monna o itshepang ebile ke monna o nang le nnete, o tla fana ka nnete ya pholosa. Ntate Mkhwanazi go tlhakile bile o itshupile gore ke ntate o rutegileng ka tsa molao le seponesa. The way a answerang dipotso ka teng ha a tshware mola le mole. Nna ka nnete ke bona Lieutenant Mkhwanazi a teka bopaki ba hae pela commission ntle le letswalo ebile a bontsha gore se a se buang ke se a se tsebang. Ke gale re hloka motho wa go rata naga ya gabo wa go etša General Nhlanhla Mkhwanazi yo a itšhupago ka kgonthe ntle le poifo gore o kgathalela naga ya Afrika Borwa o akaretšwa le badudi ba yona ka kakaretšo. Re lebogile maikutlo a lena ebile re lemoša gore maikutlo a amane le lekgotla kgašo go ba batšweletši ba tšona ditaba tše tša leleme la Sepedi. Re gatela pele. Dinyakišišo molatong wa ditatofatšo tša bomenetša kgahlano le masepala wa Polokwane ka Limpopo di golela godimo, seo ke ka ge lekala la Hawks le phuruphuditše le go thopa ditokomane ka dikantorong tša masepala, go bile le ditatofatšo ka ba bangwe ba badudi le mekgatlo ya dipolotiki kgahlano le Mayor Phetiši John Mbe le molaodi wa masepala Thuso Nemugumoni. Bobedi bjo bo latofatšwa ka go ba ba hulegile go diranta tše dimilione go kabo ya dithendara ka masepaleng o. Lephata la di-Hawks le hateletse pele ka dipatlisiso morago ga ditatofatso tsa tsietso gape le bonwenwe kwa masepaleng. Maloko a di-Hawks a diragatsa taelo ya kwa kgotlatshekelo ya Polokwane. Mayor Khuduthamaga John Mbe le motsamaisi wa masepala Thuso Nemugumoni ba lebagane ke ditatofatso tsa tsietso gape le bonwenwe. Taelo ya kgotlatshekelo e bone di-Hawks ba puruputsa ofisi ya Nemugumoni ka maiteko a go fitlhela ditokomane. Masepala o reteletswe ke go senola mokgwa wa ditokomane tseno e fela wa re o dirisana le di-Hawks. Jwale ka masepala le rena re tšere botse melato malebana le tše dingwe tša ditiragalo tše dingwe fa masepaleng, gomme ge dinyakišišo di rongwile re tlo kgona go kgoboketša boraditaba gore re kgone go tsebiša setšhaba ka ditlamorago tša tšone dinyakišo tšeo. Makoko Kganetso a beile seemo leitlho morago ga ditatofatso tsa tiriso e bokoa ya matlole le go neela ga dithendara tse di se ka fa tlase ga molao. Di-Hawks tsona di tsa re diela mošomo o mo botse ka makgethe, ba tshwere fase banna le basadi ba di-Hawks ka ge re boletše a re ba promote fela, re bone mošomo wa bona ba o dia ba iketlile bjale. Ke ka fao re rego setšhaba re ba feng sebaka ba re kwele re le EFF re boletše. Dipatlisiso di tswelela pele ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Northern Cape Chamber of Commerce and Industry ka Kimberley e amogetše go fegwa ga molaodi wa masepala wa Sol Plaatje Thapelo Matlala. Matlala o latofatšwa ka ga bomenetša le taolompe morago ga gore leina la gagwe le tšwelele ka kuranteng ya Sontaga fao go thwegwe o kgathile tema ditiragalong tša bomenetša gomme o nyakišišwa ke kantoro ya mošireletši wa setšhaba le mafapa a mangwe a tša molao. I do believe that they need to continue investigations, have a look at the way forward, and take it seriously as to where the municipality is lying at this particular moment. Ga re ikutlwe sharp at all ka ga suspension ya ga Matlala. Gore Matlala a suspendiwe yanong ke gore service delivery nkitla e tswelelane because of ke ene motho e leng gore le gore o ka tla a tla gore na di services e le gore ra di batla. Ga ke wariti a kana pagologa le go pagologa ga ke na taba because ga gona mosola ga bana mosola mo go rona.
re sa le amogela kgorotsheko ya magistrata wa Alexandra ya hlotše gore rakgwebo Bosimuzi Cat Matlala a ka tšhaba ka monageng goba go bea maphelo a batho ba bangwe kotsing ge a ka lokollwa ka beila. Matlala o lebaganwe ke molato wa maiteko a polao go rulaganya polao le go gweba ka mašeleng ka kgwedi ya Diphalane ngwaga wa 2023 go latofatšwa ge a lefetše mmolai yo a thuntšitšego sefatanaga sa lekgarebe la gagwe la peleng Tebogo Thobejane ka sefako sa dikolo. Kgorotsheko e mo ganeditše ka beila. Vusimuzi Matlala o tla dula kgolegong ya Kgoši Mampuru ka morago ga go palelwa ke go kgodiša kgorotsheko ya magistrata ya Alexandra go molokolla ka pele. Go na le ditatofatšo tša gore molaodi wa dikhampani tše tharo o ile a rulaganya maiteko a go bolaya lekgarebe la gagwe la peleng. The pattern of allegations across 3 separate incidences, the Tobayani shooting, the Sibanyoni shooting, and the DJ Wetty shooting, suggest a repeated modus operandi involving target violence. Tshedimošo ya kgoro ya merero ya selegae e laetša gore Matlala o sa le ka ntle ga Afrika Borwa le ge a le kgolegong. Ba botšhotšhisi ba dumela gore karata ya gagwe ya boitsebišo ya Eswatini mo a ipitšago Vusimuzi Dlamini e hlatsela gape gore o be a tla efoga goba go tšhaba go tla tshekong. In the light of these findings, the court is not persuaded and satisfied that the applicant has established exceptional circumstances which, in the interest of justice, permits his release on bail. The application for bail is accordingly refused. Tatago bana ba senyane ga se molato wa gagwe wa mathomo o na le melato e mengwe ya peleng ya go thuba dintlo. We cannot rule out the possibility that at a later stage we will then go back and investigate why do we have more than 13 cases withdrawn against Cat Matlala. Go na le ditatofatšo tša gore Tebogo Thobejane o be a hwetša matšhošetši a gore a gogele morago molato wa maiteko a polao. The likelihood that the accused, if he was released on bail, would have interfered with our witnesses. So as the interest of justice dictate, he must remain in custody until he's dealt with in accordance with the law. Go letetšwe gore Matlala o tla boela kgorongtsheko ka Diphalane le balatofatšwa mmogo ba bangwe ba bane go akaretšwa le mohumagadi wa gagwe Neria. Molatofatšo wa pele tshekong ya molato wa bohodu ka polaseng ya Phalaphala o rekile sefatanaga sa mabaibai letšatši morago ga go thubja le go utswa ga mašeleng ka polaseng yeo. Seo ke go ya le ka tlhatse ya mmušo yo a boditšego kgorotsheko gore o lefetšwe diketekete tša mašeleng ka mokgwa wa $dolara tša Amerika go sepetša molatofatšo wa pele le wa bobedi go tloga ka Belabela Limpopo go ya lefelong la go rekiša difatanaga ka Johannesburg Gauteng moo ba rekilego sefatanaga sa mabaibai gona. Molatofatšo wa pele Emmanuela David go tee le baratho ba gagwe Floriana le Ndelinasho Joseph ba gare ba sekišwa molatong wa go utsuwa ga mašeleng a go balla go dikete tše $560 a $dolara tša Amerika ka polaseng ya mopresidente Cyril Ramaphosa ya Phalaphala. Modudi wa Boshof ka Free State o nyaka taelo ya kgorotsheko go thibela baagišane ba gagwe go bitša bagwera ba gagwe le lapa la ka lehlapa la semorafe ke rialo la go thoma ka leina la K. Moon Kentz o bolela gore tiragalo ye ya semorafe e thomile ka ditatofatšo tša gore o file mpša ya baagišane ba gagwe mpholo gomme seo se dira gore ngwako wa bona o se bolokege gomme o šwahlelwe ke mahodu ga bonolo. O re o tšhogela polokegelo ya morodi wa gagwe ka ge mmago morodi wa gagwe e le motho moso gomme baagišane ba re ga ba nyake batho ba sommileng wa bona. Tlhaolele ya lotso e tseneletseng e kgaogantseng setšhaba se sennye sa Boshof. Morney Gens o na le dingwaga di le 2 a nna fano mme o bolela gore o tshosediwa ke baagisane ba gagwe ba ba neng ba bitsa ditsala tsa gagwe ka maina a supang tlhaolele. A re ba mmoleletse gore a fudugele kwa lekeišeneng a ye go nna le ditsala tsa gagwe. Go bolelwa gore baagisane ba re ga ba batle go bona batho ba bantsho mo mebileng ya bone. They can't talk to us like that every time. They're going to shoot us. Why the black people? It's your friends. Because of you staying here for 2 years in our street, in her street. She said, why the black people is coming to your house. And that's why there was never a problem with black people in this because of you moving in.
Gents a re o boifa gore morwadie ga a babalesega segolobogolo ka gonne ba losika lwa gagwe ba ba tswang kwa lekeišeneng ba mo etela gantsi. The child's mother is black. She's also staying location in Mamateleki. And the cousins of her sister's children, they come here and play here. And the kids from school, she's got black kids. She's growing up in location. Okay, so now she's staying with me, but she's going location. She's used to people. We used to people not to call other people names in the street and at school. They get hearings if they told the children teasing each other. Bangwe ba badiri ba ga Gents mo kgwebong ya gagwe ya dikgong ba tlogetse ditiro tsa bone ba bolela gore ba boifela matshelo a bone. Ka letsatsi le ne re ya re lo checka mogotsi wa rona o dulang ka strata selane then yena a ba re approacha a ba re botsa gore re ya kae be re mo bolela gore re ya go friending ya rona a re utlele monate ka taba ya this guy calling us. O rile eng mo go lona bua le mona re tla re bona gape mo strateng o tla re bula setlhogo blind mama o tla re thung ga go bone ho hang strategieng. Gents o dirile kopo gore a sirelediwe o tla boa le kwa kgotlatshekelo ka la botlhano mmogo le moagisani wa gagwe yo a molatofatsang gore ba feleletse taelo ya nakwana baagisani ba ne ba gana go tshwaela Kamogelo Siekwi dikgang tsa SABC Boshof. Kgoro ya toka le tlhabollo ya molaotheo e re bontši wa badudi ba dinagamagae ka Limpopo ga se ba tlhoba lemoga bohlokwa bja go thala lengwalo la tumo ya kabelano ya dithoto go ba yona will. Kgoro e lesolong la motlalanaga la go fahloša batho ka ga bohlokwa bja go thala lengwalo la kabelano ya dithoto le go thwala mohlankedi yo a tla go laola dithoto tša bona Afrika Borwa e ka gare ga beke ya bosetšhaba ya go fahloša badudi ka ga bohlokwa bja go thala lengwalo la kabelano ya dithoto go ba yona will yeo e thomilego ka mošupologo. Ba kgoro ya toka le tlhabollo ya molaotheo ba bolela gore bontši ba badudi ba go tswa ka profenseng ya Limpopo kudu batho baso ga ba bone mogolo wa go ba le lengwalo la tumo ya kabelano ya dithoto. Seo se baka gore kabo ya dithoto le mafa di feleletse di wetše ka matsogong a bao esego ba maleba. Ba kgoro ba tlaleditše ka gore go tlogela lengwalo la tumo ya kabelano ya dithoto go thuša go agofiša tshepedišo ya go rarolla ditaba tša mafa le go fokotša morwalo go ba malapa o a hlokofaletšwego. Often it's in black communities where people are still dragging behind in terms of drafting wills. But with all this awareness that we are doing, I think the situation would get better going forward. Moemedi wa semolao o re ga go tlhokagala gore motho e be mohumi goba a rutege gore a be le lona lengwalo leo. Anyone can depose to a will. In fact, even if you don't have a lot of assets, the car that you have, the home that you live in, even the cell phone that you have, maybe if you want to pass your cell phone on to one of your children, you get to put that in a will. Moemedi wa semolao o bušitše a gatelela ka bohlokwa ba go fetola lengwalo la tumo ya kabelano ya dithoto ka morago ga tlhalo. Bontši ba batho bao ba tšwago metsemagaeng ba abelana dithoto le balekane ba bona ka morago ga ba hlalane ka lebaka la go hloka tsebo. You actually only have 3 months after your marital status has changed to effect your changes to a will. Ba bangwe ba badudi ka profenseng ya Limpopo ba naganišiša mogolo wa go rulaganya lengwalo leo. A ke na yona mara ke a irata because ke bona dilo tše dintšhi di dia ditshele ge motho a se no hlokofala go ba le ditshele tše dintšhi as a family. Ke bona wile le botlhokwa kudu ka lebaka la gore ge batho ba bobedi ba sa phela kudu nyaka ba dula fase ba dire wili ba bele bana ba bona dilo tša bona di-property tša bona. Go sa le bjalo ba kgoro ya toka le tlhabollo ya molaotheo ba thuša batho go ngwadiša dithoto tša bona mahala. Re sa buša re le amogela go kgetha go fihlile mafelelong dikgethong tša kakaretšo tša ka Malawi fa mopresidente Lazarus Chakwera a ratago go kgethwa legala bobedi bathekgi ba iponagaditše ka bontši dikolong tšeo di šomišwago bjalo ka diteiši tša go kgetha ka nageng yeo. Dikgetho tše di tla nakong yeo ekonomi ya naga yeo e gogago ka gare tlhokego ya mešomo e hubiditšego mahlo mmogo le kgonagalo ya tlhaelelo ya dijo.
Mophunkišane mmogo wa Tšhakerwa ke mopresidente wa gagwe wa peleng e le go Peter Mutharika. Bonkgetheng ba gagwe ba 15 go akaretša mopresidente wa mathomo wa mosadi ka nageng eo Joyce Banda le bona ba rata go ipona ba tsorame setulo sa bopresidente. E fela ditsebi di letetše phenkišano magareng ga Tšhakwera le Mutharika. Naga eo ya badudi ba dimilione tše 22 e kgetha gape le maloko a palamente le bakhanselara. Iphiale a re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishera e hlole eme bjang ga JSE tswalela pejana ka iri ya 5. Randa e fokotše ge bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhipiane ya theko ya dishera ka kakaretšo JSE hlole e le godimo. Theko ya dirafša ka moka e fokotše. Bešong ditaba tša rena di felela mo gopolang go ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fao le ka kgathago tema bjalo ka Facebook, X le nomoro ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC Legae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ka kgaetšedi Mashibe Kganyago. Gabotse. Mogedi wa SABC 2 e re ke go dumediša ebile ko amogele bošegombo a ke re lebelele o mamotlha bošegombo gore gona go re tshwaretseng re lebelela jalo gona godimo go lapolokwane go tlabe go ntse go ne le kgonagalo tša dipula le gona go tsenelela gona go Mpumalanga le gona go la KwaZulu-Natal ka diperesente tše 30. Re lebelela jalo gona le kgonagalo tša maphutho a moya o go tonya re thoma gona fase go la Motsekapa go ya Eastern Cape go ya gona godimo go la Durban go tlabe gona le moya o matla o ka mabopong a lewatle re tšwela pele jwale le tšona ba kakanyo ya boso ba ntše ba re lemoša gore go sasa go tla ba le mogodu o tlabeng o le gona ka dikarolong tše dingwe tša naga re lebelela gona godimo go provinceng nyana North West le Freestata go bonagala go tlabe go ntše go ena le mello ya tlhaga e tlabeng e ntše le gona ke re tlhokomeleng ka dikarolo tšeo tša naga a re lebeleleng jwalo gape gona go sasa re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona go provinceng ya rena ya Gauteng go sasa re lebelela gona Pretoria le Bronkhortspruit go tlabe go fiša ka tše 27 Johannesburg ka tše 28 province ya Limpopo go la go sasa re lebelela jwalo godimo go la Mosina Thohoyandou le gona go tlabe go ntše go fiša ope go tlabe go ntše go ne le maru a tlabeng a ntše a pipile polokwane le gona go tlabe go ntše go fiša le gona ka Mokopane go tlabe go ntše go fiša wena o leng ga Sekhukhune wena o leng ga Phahla gona Jane Fese le gona Phokwane go tlabe go ntše go fiša Bakersford ka tše 27 provinceng ya Mpumalanga go la go sasa re lebelela gona Mashishing go tlabe go fiša Sekhukhune go tlabe go fiša Impalele gona le maru a tlabeng le gona ka tše 32 re lebelela gona Emalahleni Kinross le gona Verina Secunda ka tše 28 re tšwela pele jwale le tšona re lebelela gona go la KwaZulu-Natal go la go sasa go tlabe go fiša Ulundi le gona Vryheid ka tše 32 le Mnambithi ka tše 20 go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa re lebelela Mmaletswai le gona Mthatha go tlabe go ntše go ruthetše dikarolong tše dingwe tša naga re lebelela gona Qabega le Makhanda go tlabe go ntše go ruthetše le gona re lebelela jwale tšwela pele jwale le tšona go la Western Cape go la go sasa re lebelela Vredendal le gona Cape Town ka tše 17 le wena o leng go Beaufort West le gona go tlabe go ntše go ruthetše ka 22 go provinceng ya Northern Cape go la go sasa ga re lebelela wena o leng Springbok le Kurumane go tlabe go ntše go ruthetše le gona Kimberley ka tše 25 Freistata go la go sasa Bothaville go tlabe go ntše go ruthetše Sasolburg le gona go tla ruthela Wepener go ka ba le moya e tonyang e upea go ruthela motshegare ga lebelela jwalo go na Northern Cape go North West go la go sasa ga lebelela wena o le Mahikeng le gona Rustenburg go tlabe go ntše go fiša ka tše 20 go mogedi wa SABC 2 ke lebogile nako ya lenako tša go nna setlogolo sa Kganyago ke re ga e be boroko.